Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong ke UDP na mawaring kaneng konstituensi u Dr. O.S. Jerwa ulaong bau hakajing stand jong ipat ba ban ay garay yanu berpulkup bor haka election siya yang dorba tawai kawan salong haka arpnyo tarik urempang arjar arpulai u Dr. Jerwa ula tap kerteng haka artarik urempang hakmat u returning officer ha office jong deputy commissioner ban ay rang haka nika election persya yo MLA uba penyai sing CM ubolong MLA bat MDC jong mawaring kaneng konstituensi u banyak hun nakatiket jong ke NPP. Kami banyak le election teknidan yang kerman ni yang mengimpoi sekatong mengira ikristem ni kalau kacing kerman nak parti bang ika cing semua ujung kipat ba bakal nangka parti UDP babek ha tinggi orang tai ni tu kacing kerman mengira ikristem ha bagi bobon kini nong kesan jungir tiba mi sakmat la ikristem ha ni bon kamtam bagi bon ki seperti sebab Muhammad Jongi kibadih ki belak julong tem kandidat ki belak election ni lanjut nak konsultasi ni badan Krishna Kasati belak MDC Baronal Karunur ide belak MDC entah dan ibak norbat merbot ibal ayat yang by election dan si bak kansai dekar belak MDC 2019 dan si bak mukti batu kini kita kini ngilam ini Muhammad bagi belak ilmu prominent bah ka public life angkai kajing konsensi jangi kita kajing edon jang kini haka kenhon jangi ingat skema tingkat baki parlok parajo jang ki bat kamtam baki pajba akibat don pok kamu dengan konsensi kin ai kajing kersan ingin minta kesin bang impoi saka jinjok tu katong kan election kita ada apulai nak kalam konsensi ka kajing ya trekam la kajong karkom trekam la kajong karkom perkat ni kibrio markat ni dari kajong karkom perkat ke lesi UML mudah nak kajong karkom perkat bantrekam ngi dan nak kajong karkom perkat bantrekam ke kesong kipat bab dia bandrai bani ila daki ihun yang kata rim tongkam uti kilapan ai biang kajing sala daki msohun te kumut kipat bah ke nai kajing bab kata kajing trekam jong ada kilak kuat hi kajing kala bakim hun yang kata kajing trekam nak kajing syakri jong setting ambil lesi kipat bah ke kajing bab mulak man besar mengi kata kajing trekam jong kipat bah ke besar dia bagi pasi ki konsensi kamtam mangi daripada konsensi kepada konsensi dong kondong dia ada ngikren ki bon ki mat ki bagi dong kam apa konsensi lesi kalau menung beta overall ni ka all round development dong konsensi la ada kalong ka web karyang la ada kalong surok sikit la kalong ki education kini bagi hang penyapit lang bagi wan ra yang terkejing untuk berkawai mengkongsan mengapet ngabang la dong kam kawai ka accountability kamtam hang bagi apet ka untuk mereka ki skim MLA kini dapat bak tentang nisa kumdom senu kini skim biaya kemudian bermuara accountability kajing sensar berkumpul bagi bak kajing lang kajing keba lehok jungki kiyok kuno senu balik mano biak muka kini gelong ki kemat sang bermuara bagi bak senu jong kata kan sensar buai kalau election arsen sen orang jakra ya kan ke election MLA nak parti ke-6 sisi nak arjar karlai pat independent candidate tu arjar karprang yang asong nak kemilek su dia minta kesin arjar apulai nak liang jemi pat ba ru kila ya wan yang banyak tepat banyak ai jemput seluruh bagi yang sakmat plus meluar ba ke parti UDP ya dan lah parti UDP bat ke parti UDP kemudian kandidat nak ke konsensi tidak kecing iklan lah bat kini hilang ke parti UDP angkat bat kajing kesan jemi pat ba ni sakmat kan menyelek election nasian ke ngangkat skamba lengkap pak kajing baik ke air ke parti UDP lengkap pak kajing Kristum dengan ingin poin sangat